Na tempat yang hana oleh Allah? Hana. Na tempat yang hana oleh malaikat Allah? Hana. Setubai apapun peti busa dekat taluk, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sama lagi santri gehui le tengku lan dayahna pernah tengku tubik kena mandum nak siat napa lelon tubik santri mandum. Bedah tengku gejuk sikin tapa-tapa, gejuk cicim tapa-tapa, geya asi bat tempat hana urang kalen. Katulung si nyak cicimnya siat bat tempat yang hana urang kalen. Menyo kata me tempat hana urang kalen, nyo wate kawa long bi hadiah dekah. Ibu dah santri mejuplung tu laut ni asi, bibit asi. Itamong lautung kaya ka ulah hana urang ina nasi. Nayan tamong dalam terowongan hana urang ina nasi. Nayang ujung kaya pergi hana urang deh nasi. Mandum itu mesi. Troba siro nomorip mana nasi. Iji matai popo lan jero ipo ke sat romo. Budaya. Dodo tungku gudayang bana mayan sapa-sapa. Ikahnya pak kasih. Lon nunggu ni kira aju ayu kira badang boleh. Nak kutamo lautung kaya nunggu hana urang kala nunggu bibit nunggu bucang lo lillah nunggu hana urang kala nunggu ngaku. Kah yang kedua long tungku long kusi tungku lautung kaya kulo nunggu hana urang kala nunggu nya jajoro karata si tungku lentupu nunggu mandum jawaban mandur empok jawaban truk bak yang siro tu ye apa kah yang apakah nak kasih long tungku hana tempat si janji tungku bono ni usia bat tempat yang hana yang kalen. Ho lalung jak ho yang lungluk na yang kalian lun. So kalian nak lun na kalian li Allah dan na depa li Allah dan na dengar li Allah. Hana tempat balik bagi lun tuk lun sembelih nah. Mungkin awaknya nyam murid-murid carang tungku nujuk sabote bawanya nuisi. Awaknya tepat tu hana tepat. Duda kebudah tungku gusuk-gusuk ulai ni antara banyak konyo yang murid yang salah ilmu mendung. Sabak muridnya tabah iji di pedang dro bak makam murakabah. Yang kejap menyatanya kana tayakin makam murakabah nyopu yang dah puput agak rumit baca. Pakan ada cok peng pi Allah geka len Allah gede nge Allah getupu nya makam murakabah. Makanya murno lah tipu 20 nyata doa kiban Allah. Nan buat tipu 20 mak. Nah tipu 20 pada mbah. Hah? 20. Tawakkaltu 'ala Allah hayyil ladzi la yamut. Tawakkaltu 'ala Allah hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang hidup yang tiada mati. Allah yang hidup yang tiada mati. Yang hidup geken yang wajib, yang tiada mati geken yang mustahil. Yang wajib aduk? Yang wajib Allah aduk? 20. Yang mustahil? 20. Yang harus sabar. Wajib Nabi? Perit. Mustahil Nabi? Perit. Harus Nabi? Sabar. Jumlah si kurang. 40 sadamai kurang? 40. Makanya apa mak? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Apa ini? Rakyat ayun siap tengok. Tak baca lala ilmu korot. Yang namun sifat 20 afai. Yang tulis sifat 20 ulama Abu Hasan Al-Asy'ari. Gak nyan tulis leblah getamah le ulama Abu Mansur Maturidi 7. Maka gepenan 20 boh. Sifat Allah kan 20. Tak terbilang banyaknya. Cuma getulih 20 karena perdebatan tentang Allah masa beliau. Maka getulihlah 20. InsyaAllah nyo si mandum nak buat. Nak buat mak kan? Nah nyom lasah punuh halat uri rumah mandum ya. Nah buat tauhid, buat fiqah, buat tasawuf. Buat tauhid mengataduri Allah. Allahu Akbar.
degebi. Degebi mata mukundok uyup. Akan karena tanya berhadapan dengan sang pencipta alam semesta. Allah tak bertempat. Maka yumuno elemen tauhid. Nyak baik tak sama Allah dengan makhluk. Maka je Allah nana pejit peneja Allah pet macam. Na peneja Allah berbentuk jisim. Na peneja Allah berbentuk jirim. Na penejat Allah berbentuk jauhar farad. Na penejat Allah berbentuk jauhar latif. Ulang lom. Penejat Allah berbentuk jisim. Contoh tanyo binatang. Nyan jisim. Jisim hana sama luar dalam. Tanyo na sama luar dalam? Na sama mak? Luar dari kan? Dalam. Munyo Allah Ta'ala hana getuk asal perut dengan kulit perut. Handa je mana? Maksud kulit perut lagi kaca ke bila Allah. So kena buah sabun? Dia jengok dia menang mek-mek tu. Handa je. Tapi duk no sayang Allah ni getuk mandu. Getuk asal perut dengan kulit perut. Tapi duk no ke getuk nacik yang pelemah-pelemah perut berjalan. Melipik-lipik ke dia perut je macam pijit. Kenapa nak pedih perut lah? Kau getuk oleh Allah. Duk nak saw perut kau getuk mengkulit perut. Nak pedih-pedih perut lah. Nah, jisim hana sama luar dah. Lu nak tanya, jisim nak tempat? Jisim nak tempat? Drone nak tempat? Drone nak tempat? Nah. Murwa nak tempat? Lumur nak tempat? Kambing nak tempat? Berarti jisim mandum punya tempat. Jisim. Dua, jirim. Jirim, peneja Allah jirim. Contoh kaya batik. Jirim sama luar dalam. Kaya tetakoh luar dalam sama. Lo nak tanya, kaya nak tempat? Batik nak tempat? Nah, jisim nak tempat, jirim pun nak tempat. Kedua. Tiga, jauhar farad. Contoh asap debu. Nak tempat? Asap nak tempat? Cina lakau di pirukok hoyak tak? Laidung dia mau kan? Dia mau labah di laidung kan? Enggak berdubi-dubi yang gerongan. Nak tempat kan? Nah, debu nak tempat? Nah, cik. Berarti kalau heboh malah nak tempat kan? Yang keput apa tu? Jauhar latif. Lembut, peneja Allah yang lembut. Contoh arwah dengan malaikat. Arwah nak tempat? Nah, tempat arwah dua part. Menyoroh ged lam iliyin, menyoroh hanaget lam sijin. Menyoroh ged lam iliyin, tempat tinggi. Menyoroh hanaget lam sijin, tempat rendah. Maka jiroh hana gentayangan, nana ya wet-wet. Ilmu maklam nak gawa arwah mak lang lembu. Oh kon nah, kon kombun nah. Ana mungkin mak gi awal dari kubu gi adu lang lembu. Ana ya. Mengkaji na urang ada mepak bak jalan ya cok-cok roh yang mak sang dak jet bekli. Bekli ya cok-cok roh. Karena mano bahasa dari Tanjung Legop inan salah bak na jawab pertama le. Homa jami ya cok roh dengku. Yang pak salah pun ni. Karena roh kalau cok malaikat punya nak tinggal biuk tu berjalan. Yang tengah merempak malaikat yang kalau kucok ilung tanpa buka cok ikhlam. Yang kedua, dan nejak ban depan mepak niat pasoroh lempang. Netek kemenyan berah pade lok. Yang merempak ngelung ku pedang mata lok lama tolong ada jawab ada. Beli, Yang kakak ke yang goh be? Tengku. Tapi kan menyohana dia cok tengku biasa deh lom berjalan. Ya menyokan pegah deh baru lom pegah. Ma ayah menyemepak orang berjalan kadang musibah berdarah. Darah yang mengalirnya dicok libli. Ku awal truk ibli, ba mendarah truk juji. Truk cok darahnya nikmat darah libli. Ibu bak muka ibli, bak muka droi, bak badan, darahnya darah tabak aspal pun. Jadi supo darah, saudara si A. Yang tu si A mirip tu. Untuk malam berpoleh malam tu ujung-ujung berpura mirip si A dapat darah Haji MM no. Itu aku roh untuk benar jalan dan
Hidup imahoi, tak lewat dia ngondai mahoi. Jolo. Orang yang bukan. Orang bukan. Mirip. Mirip si A. Kan orang. Iblis. Makanya menyobalih mopa, mak ja, ayah ja, abang ja bat tempat mopa, netung semayang, nedang bineh jalan, nekun wa kul ja al haqqu wa zahaqal batil innal batilaka nazahu qah baca BBI. Dang bat bineh, dang bat tengah ipo ajaran tu tempat. Dang bat bineh, akul ja. Sabah tu ne baca Yasin boleh, surah Yasin, kadang mak je afai, kadang ayah je afai, baca Yasin nemat ia sabah cawan, tabah peluk, ne pruh lang ia, ne cok ianya ne percik pada tempat mupa. InsyaAllah untuk malam hanali penampakan-penampakan dengan berkat dah baca kalam-kalam Allah. Ya, mana pakat dah nunggu imam jak pada tempat mupa kan? Beli ya luk yang beli. Baca wakul ja lebih manfaat. Sama lagi mono. Kena wate orang meninggal meja putih hak cumbak lawah. Nya lebih gak pi taubah kini. Menyoda rencana mak kadang kan maksud nak me meja putih bak kubuso. Sebab kubulung. Kami dah kubulung senang je don. Maksud meninggal lung kan na rencana nak lihat meja putih 2 meter bak lawah lung. Yang ketimbang ni alat babak lawah lungnya, necok ija putih yang 2 meternya yang god ne blok, ne sedekahkan yatim mentang. Ne nyepat ijabah, cok baje jak beut jak sikula bah. Alhamdulillah. Irona ni lah mati. Ya Allah ya Tuhanku, ne petruh pahala sedekah ijanyo ke Tengku Asnawi Arakundo. Nah manfaat lo nang bu? Manfaat. Nyo ne lah coba lawah lo. Ujian nerah mata aurat bapa-bapa. Urang terlewat aku bulung putih dapat belum. Dipikir burung bak boleh aku bulung. Nya berah lo menghantu beria aku bulung ku. Parakan baca putih ronelhat. Lo nak tanya nama manfaat dia nak lihat. Hana makanya nak sedekah macam. Yang kakak yang goh beli. Nah kau tunggu babak kubu tak kalam babak kubu tunggu dum urang lat-lat. Lo nak tanya yang lat perabu pun lain. Nah abu gebedah dari kubu lat dalam nah. Yang lat tu. Yang katanya ja lagi orang jak bak kubu yang semajuh nah. Iji jak bak kubu beda iji yang gak tinggal ke mati. Orang jak bak kubu beda banyak tinggal ke mati. Nyokah jak semajuh banyak kubu. Si kameng-kameng lo. Kau ke mati tinggal lo nak tinggal kuah tu. Kan kemati tengok ke kuah tengok ke. Mana tengok kuah. Megungkir dia kuah. Kubu sampai. Maka jejak bak kubu beda. Nyak tengok kemati. Kan betul nyotoh tengok kemati dia. Nampak. Makanya yang manfaat-manfaat. Tengku pakai teman ada kena wakul je. Pakai ada kena bayadah macam. Sama-sama ayat Quran. Tapi lain bacaan, lain mengarah. Tabbat yada bau berpetah bau. Nyan mak baca tabbat yada abil lahabi wa tab. Ya Allah ne pededap. Laki. Insya-Allah dedap. Pokoknya di mana sebut tabbat yada baca. Ya. Perumoh sibuk je lagi dia. Nyan drop mak juga kuduk tabbat yada. Lakinya tetap baju kita ketak wajah hana sengam kita lagi dia baca tabayada berarti baca tabayada yang pertama bak angin bak hujan yang lebat-lebat tabat yada alian li ila fi quraisin baca jih tetamong dalam utuan li ila fi quraisin ila fihi rihlatas sita'i wa saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan takut bau ujung kan? Berarti tamong langle, tamong lautin, trelang blang baca li ila fi quraisin menyona binatang buas insyaallah diserang.
Alian baca surat Yasin. Yasin mengarah ji kurang meninggal. Maka ji saya urung-urung jak bak urung karak meninggal baca Yasin. Dua buah surat. Ar-Ra'du pijit, Yasin pijit. Man ayat lain nengku hana mengarah kenan. Yo yang mengarah kenan dah sedot. Nah, tom baca Yasin baru meninggal kan? Nah. Kalam Allah Quranul Karim, surat Yasin mula pertama, balong mahfud awain pedren, seribetun yogoh jedonya, yogoh lomjut laut ngan darat, Syidkama surat Yasin mulia, Syidkama surat Yasin mulia. Kalana surat ba'aloh mahfud, yogoh lomjud manusia. Surat Yasin letat faedah kena Rasulullah Sayyidil Anbiya. Surat Yasin menyota timbut, nyawang nasukrut hana terasa, nyawang nasukrut hana terasa. Baca Yasin. So yang baca Yasin bak rumah orang karak meninggal, sabah huruf surah Yasin 10 dro malaikat. Sabah huruf Yasin 10 dro malaikat. Jumlah huruf surah Yasin leribe huruf, jumlah huruf. Berarti sabah huruf 10 dro, leribe huruf. Le juta boleh miliar. Orang jin tu rumah nak kali ni. Ben dengan ino dekat itu biasa bilang kelapin. 10 dro, sabah huruf 10 dro, leribe huruf coba kali. Yang gepetra malaikat dari langit bak rumah orang yang tengah sakaratul maut. Dan malaikat yang getrenyan gelaki ampun kurang sakitnya. Yang kurang yang tengah tabuknya gelaki ampun goyan. Gedoakan le malaikat yang gepetra le Allah bunuh. Yang kena kelebihan ji. Maka ji mak baca, ayah baca. Ayah baca. Cuma baca baik nak klik dekat tijah mata di Yasin. Salah anda. Yasin. Al-Quran Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabeh. Pada Yasin 15 minit berapa? Nyan per menit kabeh. Ikale ducuk miwa hana amin lah Yasin. Kalau perah hanya kubur ke kayu dah. Pokoknya memang hajat bena pasar. Baca surah-surah ikhlas macam mana. Jadi baca Yasin bak rumah orang karak meninggal boleh. Surat Ar-Ra'du pun boleh. Tengku kalau meninggal jik tak baca Yasin tak bak hana le urang semana kajulan meninggal kapoh dua. Jit tapi tengku kalau mau suci manyet. Hana hubungan suci dengan Yasin. Hana hubungan dua sebab yang Yasin kan manyet. Yang Yasin tak tanya suci manyet pada hana hubungan ni ji, hana hubungan. Sama juga lagi hana hubungan azan anak bayi kali semana dengan golong semana. Balahi bayi giu azan kan? Buh kali semana walaupun golong semana tetap boleh azan. Menancik mayat kali mau suci dengan hana mau suci pun tidak ada hubungan. Sebab yang baca Yasin tak tanya. Tekun apa ya tanit? Monyo mantang gak nyan tengah mantang ge petalkin nanit. Ya Allah. Dengan berkat surah Yasinnya monyo maklum mantang naumun lebih benaubat monyo hana liumun ucok dalam keadaan husnul khatimah. Menanani lah mati. Ya Allah, dengan berkat Yasinnya monyo maklum mantang naumun lebih benaubat monyo hana liumun ucok dalam keadaan husnul khatimah ni Yasin. Habis tu dia unkro surukung. Ka meninggal. Mudah-mudahan meninggal beliau bunuh lewati dengan surah Yasin malaikat gedampingi. Dan malaikatnya gedampingi solat jenazah. Yang keputran meribe-ribe bunuh. Alinyan gedampingi ilam sampai intat ukubu. Nyan kelebihan baca Yasin bak rumah urang karab meninggal. Dan urang jak bak rumah urang sakit mak anjak semaju.
Makruh semajuh bina orang sakit. Nyo kebanyakan danyo duk bina orang sakit laki apa salah. Cukeh dengan kacau apa salah apa. Kruk krap kruk dengan kabir apa salah ke cukeh dalam kacau bolang that dua boh. Habis bolang that cukeh le gom natikin kepa boh pi lah awak. Si boh pi di orang sakit cungok kai si ilom. Makruh semajuh bina orang sakit makruh. Nah, biar semaju bina sakit. Jak bina sakit baca surat ya. Tengku, nyo sakit kan kena meninggal, sakit tengku patah aku. Tapi kedua buna lepas dua buah piring. Yang kiban, nyan mak bacanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang baca. Padunggan ku 70 ke. Mai tu mai sakit dah tu. Ha ni sakit dah tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang tepat zikir ya. Tepat zikir ya. Zikir Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus gegeruk dalam laut. Kan Allah perintah bangkit. Engkat telan Yunus. Mut Yunus. Pelai mut. Nabi Yunus. 10 huruf dalam perungkut. Leboh gelap. Gelap malam. Gelap perungkut. Gelap punggung laut. Maka Nabi Yunus baca zikirnya. Duduk ba'uro asyurah dimuntah lingkut. Makanya zikirnya enggak dapat kurinang yang hamil tua. InsyaAllah mudah lahir. Amai untuk orang urinang. Tunggu masa ban nikah tak amai gugur. Pujuk ke dia cingatnya. Konpelnya pernah nak gugur tempat zikir. Angkong-kong buat. Amal laju. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amayan. Lintu-lintu pi baca. Kadang tewawo jula-jula saga mak kandungan perumah bacanya yang mudah lahir. Baik gaduh puduk le penyung kai gluang long kong buat. Buat ke kenan. Nah, hok amak zikir. Ayat dengan lum pegang ayat. Tabbat yada mengarah ke angin. Li ila fi Quraisyin mengarah ke binatang buas. Kul falak kul annas. Yang juga mengarahkan kepada binatang buas juga. Kadang mak awa dari sini untuk nak tulak pintu agak kerih baca. Menengik ya Allah uli kobra ali ke pintu. Kai cungoknya cungok. Nya langsung jo qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu dahuli nara kadah pati mampan. Tungkul hega khalaq ka baki ne peluang. Patikan salah ayat hana mampan. Lego khalaq ka baki nya benang le. Kan salah ayat ya. Iron baca dia kata ngauliau ke hantam. Qul falak, qul a'udzu birabbil falak. Aku minta perlindungan pada Allah yang menciptakan subuh min syarri ma khalaq daripada keburukan makhluk-makhluk. Jadi qul falak juga mengarahkan. Alenya ayat kursi mengarahkan ke iblis. Mak tamang rumah kosong kan? Najak tamang rumah kosong bak sudut-sudut najak. Bak sudut baca ayat kursi. Jadi iblis hidupit. Ada tamang rumah kosong bak sudut rumah najak. Baca ayat kursi hidupit. Monyo tamang rumah baru, war rumah phone surat Al-Baqarah baca. So rumah baru bunuh balik kala khauri ya rumah baru berarti baca surah Al-Baqarah. Undang gore-gore sira dua you buat surah Al-Baqarah la rumah baru. Ya mana insyaallah. Cuman dengkuna go biasa ya puduk sira go beo. Jeut siranya hana popo jeut. Karena siranya pejamin Nabi Ibrahim sebab gecok li malaikat dalam syurga getipruk hol lang getipruk kena masjid. Makanya sirah boleh. Mampu sejuk dengku lebih galau. Mahana ajak ku doa Rabbana baca. Rabbana baca Rabbana bak sejuk boleh. Bukan lemak. Ayat kursi mengarah ke iblis kadang dajak tengah malam lewat lempu kuburan. Ujung perut pelak mau paling timang ada hijab putih.
Nyan Allah Allah dah. Tapi sang menyo kaya harus le. Allah Allah dah. Tak khudu. Ibadah iblis hidang je samping tak khudu ku lampau jeran dia. Jadi biasa menyo kaya harus le ji. Ya. Ayat kursi mengarah ke iblis. Alian ayat 1000 dinar. Nyan insyaallah mudah rasa. Ayat 1000 dinar orang berlayar dalam laut. Berlayar dengan perahu lang bot. Tiba-tiba tengah hijak-hijak bot lang laut, nak tedang orang baju putih binih bot. Tedang orang baju putih. Getawarkan bak orang lang bot. Natim blo si pupu lumpu blo kawak ron. Mesti ron saja bot. Dodo ke seot dak sira orang. Je long blo. Petra na 1000 dinar na blo. Je ayat gecok peng 1000 dinar gejok nyopat. Keun orang yang baju putihnya cok peng tiak la laut. Gecok peng belum dia laut. Dodo ke keun tu nyo yang nak baca. Wa may yattaqil wa may yattaqillah. Jadi lagi bacanya gekeun teh kre nyo na amal bah. Je kadah jo. Lagi keun nyo na amal bah. Je ke le orang lambut. Tak kadah. Jadi gamai tu gamai lambut hanaji bot berlayar jitu pot le ombak. Ipoh le ombak bot wayan an dipoh le ombak itu pot langem patah bot. Urang lambut mengulai ju. Hai kamu gom bot. Engkam be hang re urang. Yang blo yang jok peng 1000 dinar puno ganya napa pun si oleh pane apa pun. Yang kada apa yang itu pak le yang bacut sampai rek yang dalam sabah pulau. Yang jok peng puno yang napa pun yang leh napa pun. Maka dari sinan mak kan ayah watena orang tawarkan sesuatu baik nak putus asa. Watena orang nak tawar sesuatu baik nak putus asa. Sering masa mak masa mana nejak ke dia sare bandar Aceh patruk sare ada motor. Kadang-kadang lejak ulun nimbung. Jak dia ulang sa, truk ulun nimbung dang. Jadi pada dang kam belo pisang tale. Kana paju pisang tale, ayam paju bo jeruk kan, 2 kilo rasa 3 kilo tengok. Kau ye nabu ina bini raga agok ni. Man sabah motor dah dang terasa kan ti karaga bias dagok. Yang belo waro kan. Cik boleh nak mangat mame nyo. Kelo amkat ni woi ku dia Yohana kerja kebut ni. Jadi tengah paju pisang sale dalam motor, nah orang Tuhan derga baju. Kagwe ibinih motoron ya, ibinih motor rombongan derga baju. Anak orang jo. Orang laki sekah lembu. Derga baju. Irong la motor, lo laki lembut awak laki, lembut awak tulak. Kau lembut. Derga baju. Anak sojo. Rupanya nanek bak lagu motor. Katuha. Ngepuka dompet bakong. Ngesuak morbe se on nyampai umi. Alhamdulillah. Selamat. Enggak tapi Tuhan. Enggak alhamdulillah. Geminah orang Tuhannya enggak aja. Bedah motor ipu dip juli sepi berangkat. Ya Allah kena kampung. Terus kena lu putih, mupok lu mau balik motor. Mengguntun mendum ju. Yang jok pemor betu du atau jalan. Yang jok pemor betu no. Hak kedua yang ada jalan tiro ke yang lain kamu sepet. Lu nak tanya pakai sampai dua ke bilik po. Sama lagi kisah lambut pun no. Ya kan? Wate getawarkan pun no hana sotim lo. Gaknya yang blo tiro ke. Ngaji wate patah bo gaknya merupak open. Menancinya maka jite na urun tawar nejuk mak nejuk kahana le bacut hana buruk-buruk nam grek-grek hana le nam bacut tek hana tam kawin kepu kena long kaduha
Hanya bet nama end game ini apa? Bet nama end game ini. Su kuno apa? Orang dia pun mau perang sejak Palestina ke dia juga. Vokal ya mak. Jadi nyan ayat yang berkenaan-kenaan. Alian alom apa ayat lom? Li ila fi Quraisyin tabba yada inna anzalna lebih lagak mak baca, ayah baca, tungku baca, abang baca lihudu. Nak baca doa lihudu kan? Gimana doa lihudu? Allahumma lakasum membuat je. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jangan. Berahu boleh tamalum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rahub. So yang baca inna anzalna alih udu obena tetesan i udu Allah pujud ke malaikat dan malaikatnya ngelake ampunku urang yang udu. Hai dengku kutu semaya lekak mo sui sara kuplung ku baca je. Je ai boleh pada hantem. Sara plungnya hina handah nah boleh. Alia inna anzalna lam mata dasar inna anzalna lagak lom baca watema ayah intat manyet kubu. Wate katruk wak bineh kubu kana tanah hatta gekuh beno em tumpuan nyan nya ramah imel heboh bulit bebe boh rum. Cok aju badang junan so berangkat saja baca. Yang baca inna anzalna lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Baca 7 ke? 7? Enggak menyembah uduk 3. Menyembah tanahnya 7 ke? Alih nak baca alih nak bulit. Kabeh nak baca nejuk bak urang dalam kubu. Ni peduk bak ulai sini, bak bahu sini, bak kiing sini, bak kaki sini ni peduk. Insya-Allah mengtafifkan pertanyaan kuburan, meringankan pertanyaan kuburannya kelebihan inna anzal. So yang baca inna anzalna 3 truk pahala lagi tabut 8 juh Quran. Mina dah baca surah inna anzalna 3 truk dah baca. Pahala lagi tabut 8 juh Quran. So yang baca surah Ikhlas lagi tabut 30 juh. So rayuk pahala 2. Rayuk surah Ikhlas. Punya surah Ikhlas 3 baca 30 juh Quran. Inna anzalna 3 baca 8 juh. Maka je malam tarawih puji 2 buah ayat. Yana ke lekon. Lodeh zon. Tah hana ayat lain. Kan hana lain. Du maya lain cuma menyaga bacanya lebih rayuk pahala. Maka je yang dandang imam ladum baca ayat doa. Babak tengah ke peduk ke rumah hana ada ruku-ruku. Engkau tanya yang dandang imam baca perasaan gok maju. Baik galak-galak tanya. Cik geyu buat dalam Quran. Dalam semayang. So yang baca Quran dalam sembahyang berdiri sabah huruf pahala sertuh. So yang baca Quran dalam sembahyang duduk sabah huruf pahala 50. So yang baca Quran di luar sembahyang tengah tak duduk tak sadar drabak bintih tak baca Quran sabah huruf pahala 10. Solat nyolam sembahyang dang sertuh sembahyang duk pluh di luar semayang si solat le dalam semayang tapi beimum
Munyo imam ramah gop. Allahu akbar. Gebut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis 7. Makmum kamu nak ikut. Dinek mandu milikku. Nek naya rematik dan kolesterol, naya samurat dan darah tinggi. Le salim sembahyang ke keun bangan awalu wal akhiru. Nyawa nyoki pemati ko hang ko jali keno. Ketak jera ko ngai mom yang tak. Yang salah kan beut urang dan imam hendak dalam keadaan. Maka jit pada paling ke ulikut sah bertepat dan berapat tanging ilikut tun pedum. Nyata ilikut model tesuk silap tu biat dari rumah kira-kira hilangnya kana jalan. Ai model tu biat dari rumah kan sok aju tipak-tipak ile golek demo lagi. Tulak baca-baca kamu dengar mintih baru tu. Wah ya nak tribli. Golong gedang sembayang ang batuk gelah ang rudah gelok ya nak tribli. Nyam yo panjang ayat ada duduk ke tempat-tempat. Kan hanjit panjang jut. Maka jip kalam perasaan gok bacu. Menan. Makanya cik yu baca Quran lan sembayang. Sabah huruf pada sertuh lan sembayang deng. Sabah huruf mongpluh punya sembayang tak ada dua. Sabah huruf sipluh punya di luar sembah. Nyo bulannya. Tapi punya bulan Ramadan dari sertuh je ke seribe, dari mongpluh je ke martuh, dari sipluh je ke sertuh. Punya bulan Bulan Ramadan kamu lipat lom. Bulan Ramadan nak tamat Quran. Nah, tamat baba tamat. Kon buat tamat. Nah, tunggu tamat. Kucok ini aku duduk gede. Yang biasa lu tamat kada totoro raya. Tempat tengah pupah rumah tamat Quran berduk tenyo. Nya menyuruh mau puduk Quran. Pun Quran di atas kitab nya hanadap. Ladum pun Quran di atasnya buku nya hanadap. Quran di atas segala-galanya. Quran di atas segala-galanya. Itanya biasa mari lagak ngam pasal-pasal piring. Yang pitanya pituk kunan pejut hana lemah pikiran yang god. Pejut nak ubah lamari depah tari-tari, pejut nak jem'i dalam piring atom. Lancang kira atom. Di cangkirnya ambil kau menyuk-menyuk. Ya Allah. Lamari opo. Ya Allah. Lamari kabla-kabla. Kubah. Hana jeb-jeb. Netetek gumpau gerubu mana alik. Ya lu. Nyapa jobu lang piring atom. Jei lang cangkir atom. Lamari. Kubah. Nyawa tak kerap meninggai. IPA bineh mari lo. Mata ada mari black le. Nawa ke dia ubah ke dia. Nyocok ya totom pasal mari. Yang gak me dopu. Yang ke bangai nak pelih-pelih le yang ke yang. Anak kongkong buat. Yang tama katanya mano wate muda korbankan sehat minta peng. Ada katuha pa bepeng belum sehat. Yang mana? Wate muda korban sehat minta peng. Ada kedua apa bepeng belum sehat. Nan ino ko berak kerja hana pepiu huro malam huro guring mi tukum ya Allah. Cok peng belum tanah belum belang belum toko. Kok le ka? Pah tuha ka bungkuk. Yang kai chop lang long ka cukai hangan pak nak dengar orang pa buat angin. Kayak pubak angin tu man. Ka pu belum pubak angin. Ka pulih angin kai ngap-ngap lang palom. Kapu beliau toko, kapu bapa. Alian pulih pa, kata ke laule, kapu beliau belang pupa ule. Habis mandum harta pulih harga salam jiwa. Makanya be wate muda korban sehat minta peng wate katuha papi peng belum sehat. Kebancit ibadat mana buat pi benar be pasrah. Ya, tapak yang jak orang menari pelir rezeki bedah
Usaha ya mana. Bukan maknya ayat. Berarti yang baca surat Ikhlas nalom. Bapak dan gugat dah baca surat Ikhlas. Bak benar, bak semayang. Alien surat Ikhlas bak baca kemuru mati. Man qara'a min qul huwallahu ahad limaitin alifin ataqahullahu minan nar. So yang baca surah Ikhlas ke manyet seribega, ge pelepah manyet bak pun neraka. Seribega. Akaji naga urang gak sama dia wa rumah. Ge baca surah Ikhlas ngan tahlil la ilaha illallah. Jadi nasiro mak nyo kelebihan la ilaha illallah. Siro anak muda kasyaf. Kasyafnya berarti mata batin ji tembus lauhid, tembus kuburan. Mata batin ji tembus kuburan. Kasyafnya tapi hanam saurang gebila Allah. Jadi anak mudanya kasyaf ji karena dihirama. Dihira-hira mak, jaga-jaga mak, rawat-rawat mak. Jadi waktu mak ji meninggal, kalau kita mak sedih. Sedih. Sedih, liklik, mak kalau tanam. Tinggal diklik-klik sedih-sedih lewat si orang. Saleh, alim, pakai imamah, surban, jabuti. Ketemu yang nama dayan, pakan nak klik. Pakan klik. Iso ji maklun kam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakan tu man. Dehlun kalan maklun. Tengah gemel malaikat dalam neraka. Lun bayangkan maklum tengah gemel kena siksa dia Allah. Lun bayangkan. Iji dihikalan dengan mata batin, kasyaf. Kekan matanya, nya mata kepala, nya mata batin. Dia memang jika gebi kelebihan Allah. Kaka di ulama yang saleh puno yang pakai surban, yang pakai baju putih, naratib baganyan 70 ribu ratib atau gesimpan gerog. Gesimpan gerog selamanya untuk bekal kena uang Allah. Kagak simpan 70 ribu. Jadi waktu dengar cerita anak muda bunuh bahawa mak haji tengah gemel malaikat ya siksa, tergorehlah hati kawan. Tergorehlah hati orang saleh bunuh. Ya Allah, zikir yang nambah lun 70 ribunya, lun hadiahkan ke mak anak mudanya. Lihat geniatnya, tersenyum anak mudanya. Gedayang, pakai tersenyum. Maklum kagak pergi salam, kagak melam syurga. Nyan rupanya. Di sinan ke maka hadiah pahala orang lain ku orang yang kau meninggal bermanfaat. Maka ji budak orang gak meratib baru mau tanya. Baiknya kalau dah simpan 70 ribu apa? Kana? Hanalom. Ya salam. Nak meratib benar 70 ribu go. Mak nengku hantruk. Gaduh hantruk. Meratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma ayah drona kengkau muka lanjut. Waktu bulan Ramadan nak bedah nak suluk, nak bedah nak khalut. Banyak merumpuk ratib 70 ribu. Mak jak aju tengah. Puasanya berangkat ke dia. Iron pi meno dia anak yang boleh perah dia anaknya. Hana pre you mana mak? Kemah hana pre you mana mak? Pong ke mana ke ji le? Geting kuah ji to 60. Ka 20 pek kolam leh paling kuah. Ngajak sayang tu ke nek-nek tu. Umur ka 60, mantang nak cucau lah lingkuah. Gejak dengan cucau sama. Tak teh, yang pi tak teh. Kiban ni dia anak. Dia kana kai pesenang ma. Ai mana bak ma le je. Bedah je kerja. Kubah anak bak ma bedah kerja. Dengan bahasa gasa pelemak gop. Pasang ke marah. Kiban lagi yang tak kerja atau kubah anak bak ma. Ma kena ibadat dah rupa le. Kaji dengan yang macam meretip dan le. Dengan do pempeh nak tanya, semana nak tanya, nak tanya, guna hang merempok semayang kan. Amdeh kat Tuhan guna mata ratib guna ibadat-ibadat ke rohan pok le.
Karayuk tabah, lepas ai manuk lah. Lah nak dibit tu ka payuh le hai le. Allahu akbar. Tapi insya-Allah mak-mak ino hana hana. Tapi tak urun tu ham lingkul le. Lah dom sayang tegaga kada rubah tegang ngai itik dia riak mana. Harga perlu itik sayang. Baik mana? Baik tidak mak. Nah, juk ibadat ke mak bah gak suluk-suluk ke rokat Tuhan. Khaluk-khaluk ke rokat Tuhan. Yang meratib benar 70 ribu simpanan untuk dawa ba Allah. Yang gekeun zikir yang tahlil benar 70 ribu. Tapi menyoba biasa menyotanya meninggal natuk rulae rumah gak baca kan. Tapi menyoba meratib ayah-ayah nak sama dia baru mogok nepit dia meratib. Bena belut. Nyai main nanti. La ilaha illallah hana Tuhan lain selain Allah. Menyonepit ati makna itim buh makna menyonepit. Menyonepit itim, ciblit meratib itim. Pulau meratib binir mogok la ilaha illallah dia bangan tepor moh la ilaha illallah. Ba-abah ratib yang tanya tepor moh. Itu lengar moh main la ilaha illallah la ilaha illallah. Ciga belut. Alah so telah truk dengan pada Honda ke cukai la ilaha illallah kita yang so yang melintas tuan la ilaha illallah truk melintas kok mulai berah. Makanya ayah-ayah abang tengku punya nak sama dia rumah kok nempit nyemen nanti pit Aceh belut mak mesti urinang cik meratib cina belut menjauh bandar Aceh cik meratib iluah mata ada payung. La ilaha illallah. Ladek ni padung tabah kau pegak payungnya. Kan ate main, tabak holai dia ati abah hitim. Mana pahala? Pahala dia tak gebi tabak kai ikuli babah, tapi hana raya tabak hana connect. Baru nak connect nepet. La ilaha illallah. Nya connect ati. Hana Tuhan lain selain Allah. Tapi bahasa dia segera belut baik gua kai pijuh bu dia mendang pet. Ya kelingan baik apa mana. La ilaha. Tadi juluk timpal abah sama. La ilaha illallah. Pit. Ya ratib. Maka baca tahlil. Hokah mana mak? Yang kelebihan baca ayat-ayat yang lun sebutkan dan banyak-banyak macam yang lain ayat-ayat yang berkenaan. Maka lun puau lembak bunoma. Jadi tanya minta ilmu yang pertama ribet tauhid tentang iman kepada Allah. Allah itu ada. Adanya Allah bukan dikarenakan nah Allah syid kalam ka nah hana didahului li hana. Iman kepada Allah